Bunkers. Ooh, this is a frightening shot for most golfers. I'll never forget Kobie Lagrange, great South African golfer. And Kobie Lagrange never could play bunker shots very well, always struggled out the bunkers. And he used to say, I don't understand why you have to hit a bad shot to hit a good shot. And what he meant by that is you have to actually hit behind the ball. You don't hit the ball at all. You hit behind the ball, and for him that was a bad shot. Of course, in South Africa, we've also had the very best bunker players in the history of the game, starting with Gary Player, Simon Hobday and Tony Johnston, all unbelievable bunker players. And the one thing they have in common is they spent a lot of time practicing in bunkers. Corné Bloem is our PGA professional, and Corné is going to take you through what it takes to be successful out of bunkers. Right, goeiemôre julle. So kom ons gaan deur 'n bunker shot. Die standaard setup met 'n bunker shot sal iets wees waar jy jou gewig bietjie vorentoe wil hê, so 60% hier voor. En dan soos Dale nou net gesê het, ou wil agter die bal slaan en dan met die stok deur die sand beweeg. Hoe dit gebeur is daar is loft op jou stok en daar is bounce op jou stok. So wanneer jou stok agter die bal ingaan, gebruik hy dan die bounce om daai bal te lig uit die sand uit. So wanneer jy jou setup reg het en jy staan mooi so, as ek daar in die sand ingaan, gaan die bal oplig en uitgaan na my teiken toe. So ja, kom ek wys vir julle gou enetjie. En soos jy kan sien, maklik uit op die green. Ek kan nou my putter gaan kry wat ek geoefen het en ek kan seker maak ek draai die bal vinnig in die gat. Baie dankie julle.